Leeto la ANC le tla morago fela ga tlhatlharuana e ka ga postara ya ditlhopho ya DA e nyatsa lekoko la ANC ka go rwesa baagi ba Phoenix maikarabelo a dipolao tsa dikhuduego tsa Phukwi. Batho ba feta 30 ba tlhokafetse kwa kgaolong eo mo go se go dumelwang e ne e le ditlhaselo tse di tlhotlheleditsweng ke bosemorafe. Dipostara tsa DA di bega fa ditiragalo tseo e le tsa bogatlhamela masisi mme Juwate ene a re ditiragalo tsa bosemorafe di tshwanetse go khutlisiwa. This poster is unacceptable, and the action we intend taking is we are formally lodging a complaint with the Human Rights Commission. This is something that needs to be interrogated by the Human Rights Commission. It needs to be understood whether it is appropriate for any political party in South Africa to be promoting racism and to be promoting criminality. That's our message to the people of Phoenix today. Are maAforika Borwa a tsibogela sentle letsholo la ANC la ditlhopho. It's a response that is not unquestioning, but it is positive. And we would be surprised if it was an unquestioning positivity. People have to ask us to do better, and we've committed to do better. We recognize many mistakes were made. The commitment is to correct those mistakes and to move forward. Mo pegelong modulasetilo wa DA kwa KwaZulu-Natal, Dean McPherson a re moeteledipele wa lekoko makala le boeteledipele ba lekoko ba ditlhopho ba laetse gore dipostara tseo di tlosiwe.